Dame i gospodo, dobrodošli. Ovo je emisija Zaštitnici, a ja sam Diljana Golubović. Kao što već znate, zaštitnici se bave očuvanjem tradicije, vere, nacije, kulture, istorije. Ovom prilikom imamo zadovoljstvo da vam predstavimo jedinstvenu knjigu. Reč je o ilustrovanoj istorijskoj čitanki Srbije i Crne Gore 1804. do 1918. Sa nama su autor gospodin Momir Marjanović i gospođa Miroslava Petrović, vlasnik i izdavačke kuće Miroslav. Poštovane dame i gospodo, ja vas pozdravljam u ime izdavačke kuće Miroslav, koja je, napunila 33 godine rada. Za ove 33 godine objavili smo oko 600 naslova, zastupljeno je preko 200 autora u nekih 50-ak različitih biblioteka. Sam početak rada je bio za Spasoja Vlajića i svetlosnu formulu koja potvrđuje da je srpski jezik korenski jezik. A evo vidim da smo mi ovde u domaćinskoj kući koja takođe tradiciju neguje, pa izdavačka kuća Miroslav objavljuje knjige sa ciljem da veliku duhovnost našeg naroda na pravi način predstavi kako domaćoj, tako i inostranoj čitalačkoj publici, bez obzira da li je u pitanju nauka, poezija ili proza. Mi smo imali zadovoljstvo da upoznamo gospodina Momira Marjanovića pre izvestog vremena. Kada smo se videli prvi put, odmah smo se dogovorili, naravno kada smo videli materijal koji je doneo, i odlučili da objavimo Momirova sabrana dela. Tu će biti objavljeno sve ono što je Momir napisao do sada i ono čime se bavi nadalje. Nama je zadovoljstvo da predstavimo večeras vama ovu predivnu knjigu koja je zahtevala prvo pripremu. Prvo, autor je naravno imao najviše muka da pripremi materijal za štampu. Zatim pripremaš koji je radio dizajner, imao je toliko posla, verujte mi, 3 dizajnera je radilo da bismo stigli da objavimo knjigu za sajam knjiga u Beogradu. I naravno ona se tada i rodila. Momir je dobio jedno novo dete, to je ova knjiga, a zna i sam da će ih biti najmanje još 5. Ja o ostalim knjigama ne bih govorila, a o ovoj knjizi neko drugi će mnogo bolje da zna da kaže, osim izdavača Miroslava. Ja vam se zahvaljujem i hvala vam što će čitalačka publika imati prilike da se upozna sa ovim jedinstvenim delom. Par reči o samom autoru. Momir Marjanović je rođen u Pribojskoj banji, u Priboju 1935. godine. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Banji i Novom Pazaru, akademsko u Beogradu. Veći deo radnog veka proveo u Ministarstvu za inostrane poslove, obavljajući razne dužnosti u našim diplomatskim predstavništvima u Parizu, Moskvi, Briselu, Madridu, Marselju i drugo. Više od 30 godina istraživao i prikupljao strana dokumenta o prošlosti Srbije i Crne Gore. Njegova zbirka arhiva ima blizu 5000 jedinica, a prema proceni stručnjaka Srpske i Crnogorske akademije nauka sadrži vrednu građu za srpsku i crnogorsku istoriografiju. Ovu građu je otkupljivao u evropskim antikvarnicama, naučnim institucijama, buvljim pijacama, privatnim kolekcijama. U naučnim i stručnim časopisima i dnevnim listovima objavio je više publicističkih radova i ekskluzivnih feljtona, među kojima Petar I Petrović Njegoš, Miloš i Milano Brenović, proboj Solunskog fronta, stradanje srpske dece u Prvom svetskom ratu, srpsko-ruski odnosi, Raspućin i druge. Jedan broj ove građe priložen je i u ovoj knjizi. Saradnik je Srpske i Crnogorske akademije nauka, Istorijskog muzeja Srbije, Istorijskog arhiva Srbije, Radio-televizije Srbije, Saveza udruženja oslobodilačkih ratova Srbije, filmskih dokumentarnih kompanija kojima povremeno ustupa delove svoje zbirke. Saradnik je biografskog leksikona Zlatiborskog okruga u kojem se nalazi njegova biografija.
Dugi niz godina neposredno se bavio proučavanjem narodnog života, posmatranjem i razgovorima na području sela u slivu reke Uvca i srednjeg Polimlja i to objavio u knjizi Iz prošlosti Pribojskog kraja, čiji je recenzent etnolog akademik Petar Vlahović, izdavač Zavičajni muzej Priboj i Udruženje Pribojaca u Beogradu. Do sada je objavio knjige Balkanska ruža ratova, izdavač Filip Višnjić, Crna Gora očima Evrope, izdavač Prosveta, priredio dela Crna Gora i njene žene, Geneza reči, Sandžak, čiji su recenzenti akademik Dejan Medaković, istoričar Mihić Petrović i drugi. Knjiga Balkanska ruža ratova bila je na listi predloga za kapitalno delo Skupštine grada Beograda 2008. godine. Jedan broj ovih knjiga u vidu feljtona nalazi se i u ovoj knjizi. Savez udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1920. godine i potomaka dodelio je zahvalnicu gospodinu Momiru Marjanoviću za dosledan doprinos čuvanju i razvijanju tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, jačanja moralne snage naroda i odbrane otadžbine u savremenim uslovima. Dame i gospodo, naš gost večeras, autor, običan, neobičan čovek, kako su ga nazvali kolege novinari koji su imali prilike do sada da razgovaraju sa njim, gospodin Momir Marjanović. Dobro nam došli. Hvala lepo. Zahvaljujući gospodinu Momiru Marjanoviću, u prilici smo da se upoznamo sa jedinstvenom čitankom na našim prostorima, a ono što je posebno interesantno da gospodin Momir nije istoričar, ali je napravio knjigu koja će služiti zaista svima da se upoznaju sa jednim periodom kroz burnu istoriju Srbije. Kroz istoriju je dokazano da je jedan od načina za bolje upoznavanje sadašnjosti nastojanje da se predvidi budućnost tako što će se upoznati prošlost. Odnos jednog društva prema prošlosti je civilizacijsko pitanje. To je pitanje zrelosti neke kulture i nekog naroda. Samo ona društva i one narode koji nisu izgradili ili nisu očuvali vertikale svoje narodne tradicije karakteriše nepoštovanje i nepoznavanje prošlosti. U takvim zajednicama izostaje potreba za istinskim znanjem, za kritičkim, racionalnim i sadržajnim predstavama o stvarnosti prošlih vremena i o vrednostima tih predstava koje bi trebalo utkati u sadašnjost. Uprkos tome što se često srećemo sa tvrdnjama da smo opterećeni prošlošću, malo poznajemo sopstvenu istoriju, bilo da je reč o celini te istorijske slike ili o pojedinim periodima prošlosti, o određenim zbivanjima iz velikog i složenog mozaika istorije. Ima na umu i period od 1804. do 1918. godine i štetne posledice koje su posledice tog nedovoljnog, nepotpunog znanja. Jedan od načina da se ono makar i delimično prevaziđe može se postići korišćenjem i osloncem na stranu građu kojom se poslužio u ovoj knjizi. Brz život, nove tehnike i tehnologije, zapostavljena navika čitanja, pomankanje radoznalosti, gubitak nacionalne svesti i gušenje nacionalnog osjećaja, svesno nevaspitanje i neobrazovanje novih naraštaja, a sa druge strane forsiranje potrošnje i programirano stvaranje potrošačkog mentaliteta snažno su proširili horizonte neznanja, doprinoseći tome da budemo osuđeni na ponavljanje vlastite istorije. Knjiga koju čitalac drži u rukama nije namenjena stručnoj publici, otuda u njoj nema naučnog aparata, već širen krugu čitalaca koji žele da upoznaju kako je u inostranstvu pisano o Srbiji i Crnoj Gori u periodu od 1804. do 1918. godine. Autor je uveren da će to mnoge podsjetiti na usmena kazivanja koje su nekada slušali u svojim kućama, na poselima i u drugim okupljanjima, na ono što su nekada i pročitali, a sada će biti u prilici da ta svoja znanja provere i uporede sa mišljenjima i zaključcima inostranih svedoka i tumača burne istorije Srbije i Crne Gore u pomenutom periodu. Priložena istorijska građa obuhvaćena u ovoj knjizi pruža svakom priliku da razmisli i o onome što je prošlo i o onome što može doći. Teritorija jugoistočne Evrope na kojoj se danas nalazi Srbija i Crna Gora
Prostor je raznovrsnih susreta, dodira i prožimanja, ali i sukobljavanja različitih nacionalnih, verskih, kulturnih vrednosti i tradicija. To naveliko područje tokom 19. i početkom 20. veka često je bilo poprište na kome su se kao i danas sukobljavali interesi velikih sila i na kome su se odigravale krvave drame za oslobođenje i obnovu državnosti. Stvaranje autonomnih i nezavisnih država na Balkanu nije značilo samo raskid sa političkom prošlošću, nego i odbacivanje te prošlosti. Viševekovna vladavina Osmanskog carstva ostavila je međutim očigledno nasleđe, pogotovo u ekonomskoj i socijalnoj sferi, na primer nepostojanje agrarnog plemstva, odsustvo aristokratije, urbani život bez autonomije karakteristične za zapad i tako dalje. Verujem da je ovo sasvim dovoljno da vas zainteresujemo. A sada da pitamo gospodina Momira kako ste došli na ideju da počnete da prikupljate materijal za knjigu koja je pred nama. Pitanje je interesantno, da je i meni interesantno, da iskreno kažem, što bi se narodnim jezikom rekli, našao sam se u situaciji, Bože šta me snađe. Naime, boraveći u Parizu negde 75. godine, šetajući nedeljom pored Sene, vidim jednog bukinistu, ne sa onom profesionalnom kućicom, nego amaterskim, da ne kažem, kolicima i stolicama. Kao radoznali Zlatiborac, okrenem se da vidim šta to tamo ima i bio sam iznenađen ko grom iz vedra neba kad vidim časopis, zove se Živi, ja sam video, na naslovnoj strani Kralj Petar na prelasku preko Albanije. Okrenem drugi tom, tamo stoji list, ilustracion, tamo stoji miroir, ogledalo, ponovo scene iz balkanskih ratova, Solunski front i ostalo. Kroz glavu mi prođe priča kada smo kao deca sedeli pored ognjišta i slušali od svog dede, koji je bio solunski borac, kad sam bio na Solunu, o Solunskom frontu, o proboju, o Krfu, o svemu, i nešto mi se stvorila slika da je to interesantno, da taj moj deda je učesnik ovoga, zašto ja to ne bi prisvojio i na kraju obogatio svoje saznanje zahvaljujući tim stranim izvorima, koji iskreno da vam kažem mogu biti objektivni, neobjektivni, ali to nije važno. Tako je počela potraga da sam kasnije, zahvaljujući tom entuzijazmu, mogu da kažem, toj želji da što više skupim toga, krenuo, pa mogu da vam kažem, od Stokholma do Madrida, od Madrida do Istanbula, od Istanbula do Londona. Gde god sam došao, zahvaljujući službi, pošto sam 17 godina boravio u inostranstvu, u našim predstavništvima, vidjeli ste iz biografije, interesantno, gde god dođem, čini mi se broj jedan, pored istorijskih znametnosti tog grada, ja sam tražio antikvarnice, ja sam tražio buvlje pijace i na neki način postalo je jače od mene. Tako da je došlo do jedne zbirke koja, slobodno mogu da kažem, je najveća u ovoj zemlji od tih izvora i koja je očigledno kroz ove knjige našla i svoju vrednost. Zahvaljujući toj vašoj strasti ili hobiju, da ga tako nazovemo, šira čitalička publika je u prilici da drži ovo jedinstveno štivo vrlo interesantno u rukama. E sad, pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam naišla
na novinski članak objavljen 1989. godine pod naslovom Zaljubljen u našu prošlost, korisna pasija Momira Marjanovića. Da li ste već tada znali da će materijal naći mesto u knjizi kao što je ova pred nama? Kao što sam ovo pre rekao, pre svega je, opet da kažem, entuzijazam, ali je ljubav, ali još precizno, strast. Kolekcionari su malo neobični ljudi u odnosu na prosječnog čoveka, jer oni sa tom strašću skupljaju ono što ih interesuje. Ja sam od tih koji nije skupljao ni zlato, ni srebro, ni ne znam šta, okrenuo se na papire, knjige i sve to što na neki način danas predstavlja, kako su to rekli profesionalni istoričari, malu riznicu o naše prošlosti, a posebna poenta kako su nas stranci videli. U tim dokumentima nisu obuhvaćeni samo prijatelji naših zemalja, Srbije, Crne Gore, već i neprijatelji. Pa me posebno iznenadilo što sam naišao na nekoliko članaka velikana tih neprijatelja koji su sa komplimentima pisali o Srbiji i Crnoj Gori. Posebno ističem nemačke političare, nemačke stratege, vojskovođe posle Prvog svjetskog rata, koje mi je isto tako ostalo jako prijatno, a i neka satisfakcija da smo mi ipak evropska zemlja, da smo mi ipak civilizovani ljudi, da smo mi ipak hrabri ljudi, da nam i neprijatelji skidaju kapu. A recite mi, zašto baš period od 1804. do 1918. Ranije sam ja objavio ove knjige, o kome smo već čuli, ali listajući arhivu svoju, i mogu to da kažem, iz te arhive je proistaklo ovo što je pred vama ovde. Knjige jedna, druga i treća. Došao sam do zaključka da mi nešto fali. Iako nisam istoričar, ali sam već sazreo o toj našoj prošlosti, o tim našim nedaćama, o tome ko smo, šta smo. Ne ono da smo s neba pali, nego na zemlji. I video da nedostaje jedan period, čini mi se baš u ovoj knjizi objavljen, 1804. 1918. Zašto to? Zar nije to divan osjećaj kad se ti udubiš u to i vidiš da si bio raja, niko i ništa, da Evropa nas uopšte nije ni priznavala, ni poznavala, da su nas zvali divlji istok Evrope, da su nas zvali balkanska ruža ratova, da smo, ne znam, nije van civilizacije, zaboravili su Vizantiju, zaboravili su Nemanjiće, a onda sam se okrenuo i ostavio ovo što sam rekao. Ajde vidimo ovo, prvi srpski ustanak, šta je doneo Srbiji i Crnoj Gori. Zahvaljujući tom materijalu, prelistavao sam to danima, bogami i godinama, da bi složio i kompletirao hronološki kako se to dešavalo i posebno još, ponavljam ponovo, nisam ja sam autor ove knjige. Autori su i stranci, ponovo ću ponoviti, i prijatelji i neprijatelji, jer koristeći tu njihovu građu, došao sam do jedne celine, pa čini mi se koja demantuje istoriju. Ovo je velika rečenica. Kaže, istorija je
ili istoriju piše ko pobedi. U ovom slučaju to nije slučaj. Od tuda su nastali taj entuzijazam, ta želja i ovo što sam sebi, hvala Bogu, dozvolio da ostanem zapamćen, da napravim ovakva dela. Knjiga obiluje zanimljivim istorijskim činjenicama, a kako smo u izbornom procesu, interesantno je da čujemo kako se nekada biralo u Srbiji. Već pominjani Sretenjski ustav predstavljao je prekretnicu u razvoju srpskog parlamentarizma i srpskog društva u celini. Ustav je obnarodovan na Sretenje 1835. na Velikoj narodnoj skupštini, održanoj 15. februara u Kragujevcu. Donošenje Ustava omogućeno je na osnovu hatišerifa iz 1830. godine, a po ideji francuskog diplomate Boa Leconta. U 14 glava i 142 člana ovog Ustava istaknuti su atributi državnosti Srbije kao nezavisne kneževine podeljene na okruge, srezove i opštine. Donosimo i nekoliko kratkih opisa istorijskih zbivanja u drugoj polovini 19. veka zabeleženih u evropskoj i našoj štampi. Pre prvog zakona od Narodnoj skupštini Srbije od 28. oktobra 1858. godine održane su običajne narodne skupštine koje su organizovali srpski prvaci i knezovi još pre prvog srpskog ustanka koji nije birao narod. Parlamentarni život u Srbiji počeo je 1869. godine, kada je doneta odluka da svako ko je punoletan i plaća porez može da bira i da bude biran. Jedino žene nisu imale pravo glasa. Za poslanike nisu mogli da se biraju državni činovnici i vojna lica. Glasalo se poimence, na osob, sedenjem ili ustajanjem, a izbori skupštinskih časnika vršeni su tajnim glasanjem. Predsednika i potpredsednika časništva naroda jedno vreme je birao knez ili kralj. Ustavom iz 1888. godine uvedeno je tajno glasanje koje je vršeno kuglicama. Izbori su najvećem zavisili od volje vlasti, seljaci su uvek pitali kmeta, a ovaj sreskog načelnika za koga valja da se glasa. Primera radi, na izborima u Beogradu 1871. godine kandidat opozicije Aćim Čumić, profesor velike škole, umalo je dobio glasove sve dok policija nije odlučila da su izbori previše neizvesni i uvela rezervu u vidu palilulca i noćnih čuvara. Čumić na tim izborima nije prošao, ali je već na sledećim došao u priliku da ih sam namešta. Na zborovima 1874. godine kao kandidat opozicije dosetio se da kadrovi sve rešavaju. Potpuno se osigurao da na svim važnim mestima ima svoje ljude, pa je uspeo da promeni celokupno policijsko osoblje. Osnovao je tajni fond od 3000 dukata za kupovinu glasova i u isto vreme nemilice izdavao dozvole za otvaranje novih mehana. Nepotkupljive opozicionare jednostavno je uhapsio. Njegov suparnik bio je Jevrem Marković, brat Svetozara Markovića, koji ga je pobedio u Jagodini, ali je većinskim izborima Čumić postao predsednik vlade i poništio izbore u Jagodini. Pre 1874. godine u Srbiji se javljaju začeci partija, pošto su se do tada izaslanici delili na one koji su za vladu i one koji su protiv vlade. Na izborima 1875. godine prvi put se viđa nešto što će kasnije postati predizborna kampanja, gde knez u pratnji predsednika vlade obilazi istočnu Srbiju kako bi konzervativcima obezbedio pobedu. Pred kneza su se smeli samo oni kandidati za poslanika kojima bi policija to dozvolila, a ko nije smeo pred kneza, nije smeo ni u skupštinu. Između 1880. i 1882. godine izbori su održavani čak 3 puta i svaki put su pobeđivali radikali.
Na izborima u septembru 1883. godine radikali su opet dobili većinu da bi skupštinsko zasedanje počelo dekretom kralja Milana, a u roku od 10 minuta drugim dekretom skupština je raspuštena. Novi izbori održani su 26. aprila 1886. godine, a na njima ni jedan poslanik nije izabran na zakonit način. Tadašnji predsednik vlade Milutin Garašanin, kršeći izbornu volju, hapsio je poslanike kako ne bi mogli da dođu u skupštinu. Zbog toga je došlo do krvavih okršaja takozvanih majskih nereda naprednjaka i radikala. O ovim događajima uz ilustraciju pisao je i francuski časopis L'Illustration. Na ilustraciji je prikazano kako se poslanici obračunavaju gušenjem i motkama. Između ostalih članaka u francuskoj štampi prenosimo deo tog događaja. Neka se najzad zna da narod ne postoji zbog službenika, već da službenici postoje samo zbog naroda. Da niko ne može prisiliti narod da čuva u svojoj službi ljude koji ga izdaju. Samo površnim poređenjem s političkim životom Srbije 19. veka dolazimo do demorališućeg zaključka da ni današnji nije mnogo evoluirao. Bilo je svađa i tuča na sve strane pred izbore, za vreme izbornog čina, ali i posle njega. Svaki komentar je suvišan, složit ćete se. Kako je knjiga istorijska čitanka Srbije i Crne Gore, evo nešto i o nastanku imena Crna Gora. Jel se slažete? Apsolutno, Da upoznamo čitaoce kako je Crna Gora nastala ime. Dobila ime u stvari. Mogu napred da kažem da i ovaj naziv, kako je nastalo ime Crne Gore, da u tim svojim dokumentima i istraživanjima crnogorskih istoričara nismo našli nove podatke koje ovde stoje, koje ćete sada čuti. O nastanku imena Crna Gora. Prvi poznati stanovnici na području današnje Crne Gore bili su Iliri, koji su imali državu u 3. veku pre nove ere. Ovu ilirsku državu u takozvanom 3. makedonskom ratu 169. godine pre nove ere, za vreme vladavine kraljice Teute, pokorili su Rimljani koji su je nazvali Prevalitana ili Prevalis. Slovenska plemena su se od 6. do 8. veka izmešali sa balkanskim starosedeocima i formirala samostalnu državu Duklju, tako nazvanu po rimskom gradu Doklea. Bio je to grad dostojan pažnje od 7. veka pod Srbima. Postao je crkveno sedište njihove države, sve do ga 5. godine 10. veka nije pokorio bugarski vladar Simeon, zbog čega je crkva svoje sedište premestila u Bar. Od 12. veka do prve polovine 15. veka uspostavljena je država Zeta koja je dobila naziv po istoimenoj reci koja teče kroz taj kraj. Zeta se delila na dve oblasti, Donju Zetu sa primorjem i područjem oko Skadarskog jezera i na Gornju Zetu sa planinama oko Podgorice i na severu u Podlovčanske gore. U srednjem veku ovo područje bilo je u sklopu Velikog srpskog carstva kada je podignut najveći broj crkava i manastira. Pod turskom okupacijom ove oblasti bile su podeljene na Crničku, Katunsku, Riječku i Vešansku nahiju bez pomena Karadak, Crna Gora. Ranije pomene Crna Gora poče od kralja Milutina do kotorskih i dubrovačkih zapisa i ugovor Đurđa Brankovića sa Venecijom istoričari ne uzimaju kao zvanične sve do 1489. i 1494. godine. Od tog vremena latinski naziv Montenegro prihvatila je zapadna Evropa, u čijoj literaturi njene stanovnike nazivaju Crnogorcima po teritorijalnom odredištu, a ne po nacionalnom. Kneza Ivana Crnojevića svrstavaju među prve kneževe koji je 1485. napustio Žabljak, našavši utočište u planinama gde je podignut manastir, a Cetinje postaje sedište njegove vlasti. Među prve zvanične nazive Crne Gore spada i njegova povelja iz 1489. godine, kao i bogoslužbena knjiga Srpske pravoslavne crkve Oktoih 1494. godine, u kojoj se kaže da se oko njega trudio Makarije od Černije gori.
Italijanski dvorski pisac Giuseppe Marcotti, koji je više puta boravio u Crnoj Gori, u svojoj knjizi Crna Gora i njene žene, objavljenoj u Milanu 1896. napisao je sledeće. Crna Gora je autentično ime one visoravni koja se diže u vrtoglave visine na jugu iznad Boke Kotorske, ali ona je opšte poznata po venecijanskom prevodu Montenegro. Ovo zastrašujuće ime, preuzeto od susednih Turaka i Albanaca, ništa ne opravdava bolje od nepreglednih mračnih šuma sa četinarima, crnogoricom i hrastovinom, nazvanim Rujevina. Ova interpretacija je prihvaćena kao autentična u knjizi Istorije o Černoj Gori, vladike Vasilija i kod njegovih sledbenika. Francuski časopisi predstavili su 1852. godine čitaocima graviru, cetinja i tekst. Ova mala državica koja leži na granici Albanije, Hercegovine i Bosne, svoj naziv Montenegro duguje sumornom izgledu koji su je nekada davale šume Ariša i Jela. Za vreme Ivana Crnojevića teritorija Gornje Zete bila je slabo naseljena i zato je bila prekrivena gustom šumom pa je izgledala kao jedna velika crna planina. Mnogi strani autori na osnovu te slike, koja oslikava geografske karakteristike prostora Gornje Zete, zaključuju da je od tog izgleda proistekao naziv Crna Gora. Znači, sve ovo do sada što smo pročitali i sa čime smo upoznali potencijalne buduće čitaoce vaše knjige, u stvari još jedna je potvrda koliko je bitno poznavati istoriju, koliko je bitno da bismo razumeli sadašnja dešavanja i da bismo eventualno mogli da predvidimo neka buduća dešavanja. Ono što je sad takođe vrlo aktuelno, to je da odnosi Srpske crkve, u stvari položaj Srpske crkve u Crnoj Gori, pa da vidimo kakav je bio položaj Srpske crkve u Crnoj Gori u 19. veku. Ne bili smo još malo zainteresovali savremene čitaoce, a vi, draga publiko, smišljajte pitanja. Kaže, Srpska crkva u Crnoj Gori. Prema prvim zvaničnim podacima koji potiču iz druge polovine 17. veka, cetinski mitropoliti Makarije, Ruvin II, Visarion i Sava bili su pod Pećkom patrijaršijom. Mitropolita Danila Petrovića rukopoložio je 1700. godine patrijarh Arsenije III. Vladika Vasilije III. Više puta je, moleći za pomoć Crnoj Gori, putovao u Rusiju, a u Moskvi je 1756. štampana i njegova knjiga Kratka istorija Crne Gore. Kada se upokojio, njegovu ulogu svetovnog predstavnika preuzima Vasilije Plamenac. U periodu od 1782. do 1830. godine Crna Gora je bila pod upravom mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, a nasledio ga je njegov sinovac Petar II. Petrović Njegoš, podjednako poznat kao vladika, državnik, filozof i veliki književnik. Teokratska vlast u Crnoj Gori prestaje dolaskom na vlast kneza Danila Petrovića, koji je živeo u periodu od 1851. do 1860. Na čelu samostalne Srpske crkve, koju je ruski sinod za vreme vladavine Petra I. proglasio autokefalnom, bili su zatim mitropolit Nikanor, Ilarion, Visarion i Mitrofan Ban. E sad, ono što je još jako interesantno, to je vezano za himnu, pa polako ćemo privesti kraju, ali moram još ovo da pomenem, obzirom da sam imala to zadovoljstvo da ja ovu knjigu već i pročitam, vezano za srpsku himnu. Original priložene srpske himne nalazi se u Ministarstvu spoljnih poslova Francuske i prvi put se u ovom obliku pojavljuje kod nas. Bila je to himna Kneževine i Kraljevine Srbije do 1918. godine, a ponovo je uvedena 11. maja 2009. Prvi pisani podaci o himni potiču iz 1872. kada je Jovan Đorđević napisao reči na muziku Davorina Jenka, Slovenca. Ovom kompozitoru kao osnov za srpsku himnu poslužila je kompozicija Jozefa Hajnca pod nazivom Bože čuvaj cara Franju.
Od prvog izvođenja povodom punoletstva kneza Milana Obrenovića, himna je u stvari predstavljala završnicu pozorišne predstave Markova sablja. Od tog perioda više puta njeni stihovi su pevani u zavisnosti od vladara i državnog uređenja. Izvorne reči pretrpele su izvesne izmene. Prilikom uvođenja najnovijeg teksta, umesto srpskog kralja pevaju se srpske zemlje, a stih srpskog kralja Bože hrani zamenjen je sa Bože spasi, Bože brani. Sa ovim izmenama uvedena je 1992. godine, ali je mnogi građani Srbije smatraju zastarelom jer se zasniva na monarhističkoj pesmi. Ono što je interesantno, da gospodin Moma ima faksimil ove himne, pa verujem da bi bilo interesantno da nam ispričate kako ste došli u posed iste. Već sam napomenuo nekoliko elemenata na koji način i kojim putem sam dolazio do tih dokumenata. Ponovit ću ponovo. To su bile bukinističke radnje, profesionalne, pijace, puvlje, privatne kolekcije, lična poznanstva, lične arhive naših iseljenika. Pošto sam radio u ambasadi, rado su me uvek primili i želeli da mi pomognu. Jednom prilikom pojavi se čovek u konzulatu za neku uslugu koju treba da mu napravi ambasada, da li je to dete rođeno, da li je to razvod, da li je to imovinsko, nije važno. I ja pogledam, pitam, gdje vi radite? Kaže, radim Kerdosej, zove se Ministarstvo inostranih poslova, tamo, gdje radiš? Pa rekao, kaže, radim u arhivi kao neki pomoćni radnik. I ja njemu to brzo završim posao i kada maj mi učini nešto, imam neki hobi. Pa šta da vam učinim, gospodine? A, nemojte me pogrešno shvatiti, čovjek kad radi u ambasadi, pa dođe kod našeg običnog čoveka, on daje neku reputaciju, on mu daje, on meni otvori malko mogućnost da ga ja zamolim. Učini mi jednu uslugu, molim te. Šta si našao tamo? Pa kaže, našao himnu Srbije, koju izvodi Ministarstvo inostranih poslova prilikom zvanične posete zvaničnika Srbije Francuskoj, sa svim notama, sa svim kompletom i koricama koje su divno ovde obrađene. Učini mi uslugu, napravi mi faksimil, kopiraj mi to, nećeš izgubiti službu, neću ja to objaviti, dok si ti živ, on mi to napravi, pokloni i dođemo do takvog dokumenta. To je samo jedan od vidova na koji način sam se snalazio i dolazio do ovakvih dokumenta. Dozvolite mi pre nego što vam dam priliku da postavljate pitanja, samo još za kraj da vam pročitam vrlo interesantno o knezu Milošu Obrenoviću. Par anegdota. Kaže, kada je knez Miloš u Kragujevcu primio britanskog konzula, poveo se sledeći razgovor tokom kojeg je konzul upitao knjaza Miloša da li Srbija ima aristokrata. Knjaz Miloš je bio iznenađen ovim pitanjem i preko tumača tražio objašnjenje. A ko su te, kako reče, aristokrate? Britanski konzul se našao u nedoumici, međutim, ubrzo se pribrao i objasnio da se radi o ljudima iz poznatih i bogatih porodica koji ništa ne rade i vrlo dobro žive. Kada su objasnili knjazu Milošu o kakvim ljudima je reč, zadovoljno se osmehnuo i odmah odgovorio: ima takvih i kod nas, no ih mi zovemo bitange. Kaže, kada su se najčuveniji Srbi podelili oko toga kako da sada izgleda zastava kneževine Srbije, onda je knez Miloš predložio: uzmite rusku zastavu. To se ne sme, odgovorili su mu, ni zbog Rusije, ni zbog Turske. Onda okrenite rusku zastavu, odlučio je knez Miloš, da se Turci ne sete, a Rusima će biti milo. I još za kraj, kaže, za vreme boravka u Beču, obilazeći Habsburški dvorac, pokazali su mu i zlatne kočije, upitali su ga koliko sve ovo vredi, vredi koliko i dobra đurđevdanska kiša u Srbiji, procenjuje knez. Ono što mi najčešće citiramo u maju mesecu. Draga publiko, izvolite. Moram da kažem da ja gospodina dugo poznajem
nije da smo u pitanju knjige koju on se objavio i dao. Ali ja nisam mnogo obraćao pažnju, on se bavio pisanjem po novinama, člancima, jer nisam istraživački novinar, pa ja znam. Ja sam inženjer, tako nismo imali priliku te sporo. Ali tam početi dolaze kod njega neki glumci, režiseri, rekao šta je sad ovo tamo? I on mene zove, ajmo ima premijera filma Kaseta Lindu. Ajmo, vidimo taj film. Kada taj film završio, onda izađu svi glumci se poklone i onda kažu ovog filma ne bi bilo da nije bilo gospodina Marjanovića, mogla da izađe. Kad je on izašao, takav aplauz je nastao da to trebamo čitu staviti u sali i aplaudirali u film. Dakle, nije samo u knjigu, već i filmove drugo. Mnoge stvari je zabeležio koje su ostale, recimo, bele njive, se zove nekog mjesta tamo blizu Zlatibora, da imaju špionarić. Kaže, što špionarić? Pa njih zavali špijuni, jer je tu bila granica, pa smo oni špionirali. I ostali im predni špijunići i oni su granici dalje. Tako da sam mnogo anegdota i čuda od njega naučio i čuo. Bavio se time, radio, odlične stvari je dao, prezentovao. Najgora je knjiga ona koja te nikad ne piše. On je dosta stvari ostavio, imamo priliku da čujemo, da vidimo šta je to reći. Idemo jednostavno, hvala na svemu. Hvala i tebi. Izvolite dalje. Pozdravljam profesora, autora. Samo sam hteo da pitam u vezi ovog doseljavanja Slovena, pa su se mešali sa ljudima koji su već ovdje bili. Ova nova istorijska naša srpska škola kaže da nije bilo nikakvo doseljavanje, da su mi jednostavno autohtoni narodi i da je to jednostavno falsifikat od ovog Terita koji jedini to i pisao. Sad obzirom da taj period nije obuhvaćen u ovoj čitanci, pa... Odgovorit ću. Izvolite. Prema onim mojim saznanjima, a bez obzira na godine, imam memoriju dobru. U 6. i 7. veku, dolaskom Slovena na Balkansko poluostrvo, onda je došlo do te mešavine, to ni Bog više ne zna. Nešto što najbliže govori, nije potvrđeno istorijski, a ja nastojim, kao što ste vidjeli iz teksta koje je gospođa Ljiljana pročitala, da to bude autentično, da to bude dokumentarno, da to bude istorijsko. Došao sam do zaključka, listajući sav taj materijal, da posle Kosovskog boja izbeglice srpske da spase svoj život, svoju porodicu, prebegle su u planine Crne Gore. I nedokazano, nisam nacionalista ni šovinista, poštujem Crnogorce, ali to je jedan od glavnih osnova ko su Crnogorci. Doseljeni Srbi prema ovoj verziji nezvaničnoj su te izbjeglice koje su se našle u tim planinama i kasnije postali i država, i heroji, i sve ostalo. Izvolite. Mogu ja. Izdavačka kuća Miroslav objavljuje knjige koje su istinite. Zašto kažem istinite? Zato što je u svakoj knjizi dat izvor odakle je taj podatak. Mi smo učili, naši očevi, babe, dede, ne znam ja, generacijama učimo falsifikate. Nikada nije bilo doseljavanja Srba ili Slovena na Balkan. Od uvek smo bili ovde. To je pokojni Trubačov dao u svojoj knjizi. Zatim, Ruse uče da su došli sa Balkanskog poluostrva na Kavkaz, a mi smo došli odande ovde. Nikada nije bilo tih migracija. Olga Luković-Pijanović daje taj podatak. Zatim, naš vrstlji istoričar Relja Novaković, profesor, kažu, dok je radio, jedno je pisao, drugo govorio, treće radio. Nije tačno. Knjige koje je meni dao da ja objavim, knjiga Još o poreklu Srba, država je platila da se objavi.
zatim je država platila da se ne objavi, da se povuče sa objavljivanja. Onda smo se profesor i ja upoznali na jednoj promociji, on je doneo materijal, tako sam ja objavila tu njegovu knjigu. A kada je radio knjigu Srbin, rimski car i poreklo, ne mogu sad da se setim, Srbi i njihovi pradavni srodnici, da, i Srbin, rimski car, on je te podatke za tu svoju knjigu pronašao u literaturi koju je radio za svoj doktorat, a doktorirao je 54. 55. godine. Tako da je prava istorija ona koja je nama sakrivena. Zašto je sakrivena? Ono što ja lično mislim, prava istina o doseljavanjima, migracijama i uopšte o celom svetu nalazi se u Vatikanskoj biblioteci. Ali, nažalost, mi ne možemo da dođemo do nje. Onaj ko može, on to verovatno da ne sme da da. Tako da nas su prozvali da smo novoromantičari, onda su udruženje Miloš Milojević, ne znam ako ste čuli za to udruženje, i oni objavljuju knjige od Miloša Milojevića, koji je nepravdom skrenut, odnosno odstranjen iz srpske nauke. 143 ljudi, akademika, profesora univerziteta, doktora nauka, bili su potpisnici protiv udruženja Miloš Milojević zbog toga što je to udruženje objavilo knjigu Srbi narod najstariji Olge Luković-Pijanović. Nažalost, svi su oni lagali. Zašto kažem lagali? Slagali su zato što nikada udruženje Miloš Milojević nije objavilo tu knjigu. Prvo izdanje je bilo u Indianapolisu u Americi, drugo izdanje je bilo u Beogradu, dosije, ne znam, 89. 90. godine i moja 5 izdanja, 89. 90. 81. drugi ja je kupio. Pa to je ona dvoglavi oral. To i mojih 5 izdanja ima do sada. Znači šta? Ti ljudi koji obrazuju našu decu, lažu svesno, preko štampe je išlo, sve u štampi je bilo objavljeno. Kome mi da verujemo? Njima da verujemo, što nas lažu u oči. Mislim, što nas ne bi lagali o postojanju i poreklu srpskog naroda i uopšte svih naroda. Što? Anatolij Kljosov, akademik, profesor na Harvardu, on je objavio u svojoj knjizi Poreklo Slovena, osvrti na DNK genealogiju, da nikada nije bilo doseljavanja i migracija i objavio je da smo 4.500 godina stariji od Rusa, zatim da imamo 100 miliona svojih sunarodnika u Indiji, a mi svi bežimo od toga. Što bežimo, ne znam. Mene niko ne plaća, nisam ni u kakvoj partiji, nisam ništa. Moja partija je najveća partija na ovom svetu, a to je srpski narod. I zato i iznosimo istinu. Tako da znate, žao mi je što se ranije nismo upoznali da dođete na sajam knjiga, da vidite šta sam ja sve objavila, ali možete doći u izdavačku kuću Miroslav. Pa eto, vidite. A recite mi, hoće li doći nekada da promijemo obrazovnom programu? Treba da dođe, da vam kažem, neće naši unučići učiti, ali već pravunučići da. Jer je toliko raskrinkano, mislim, stvarno falsifikati su već isplivali. Da će doći do vremena. Da, izvinite. Jedno pitanje za gospodina, za autora, meni je jako drago što se ovo pojavljuje, da se nadovežem na ovo što gospođa priča, upravo to što nama fali u našem obrazovanju, to je ono što su nam pokrali od arhive, pa je na svu sreću imamo ljude kao što je profesor, pa nam je približio te istorijske činjenice koje nalazio po svetu. To su za nas Srbe epohalna otkrića. To je nešto što je dokaz da ovo što gospođa tvrdi. Malo je ljudi, ja sad vam kažem, drugi čovjek kogu poznajem večeras je gospodin, ja sam novinar radeći srpsko-ruski glas, bavim se samo srpsko-ruski pitanjima. I upoznao sam gospođu Radmilu Tonković, koja se bavi istraživanjem svetskih arhiva, ne znam da li ste imali priliku da ju poznate, i evo sada čujem za vas, to je retkost da imamo ljude koji su po svetu tražili arhive i tražili dokumenta koja dokazuju naša postojanja i našu istoriju. Ovo će sigurno, ja bih vas molio,
Usput ovako, ako imate mogućnosti, ja sam iz Pančeva i jako bih volio da vam napravim jednu ozbiljnu promociju u Pančevu, ako imate mogućnosti i želje. Tako da, tu je gospođa Bilja, pa se sa njom mi smo u kontaktu, pa da vidimo da ako možete, to bi nam bilo jako drago, pa da jedan deo vaše knjiga otkupe i određene biblioteke, jer ovo mora da bude dostupno ljudima da se zna ovaj deo naše istorije. Samo da vam se zahvalim ništa više. Hvala. Hvala vama, Peđa. Izvolite, ima li još ko pitanja? Imamo. Izvolite. Pošto sam živeo nešto u Francuskoj, znam da oni imaju stvarno podatke u arhivi, to je sigurno, i sve to pomno praćeno i znam da je stvarno kapitalno što je profesor napisao, to je nevjerojatno, to je baš ono podatak koji je 100% tačan i siguran sam da su Francuzi to pomno pratili, naročito što su bili neki naši prijatelji dugo godina. Zašto su tu Amerikanci ušli u priču, pa se to sve pokvarilo, to znamo, ali ti kapitalni podaci stvarno, mislim, naši pravnuci, što kažete, će biti zahvalni na ovim podacima i hvala na profesore što su to napisali i ostavili u neki amanet, da neke buduće generacije znaju ko je Moma Marjanović, tako. Znači, ima Marjanović u rođacima. Tako da, je to. Hvala vam. Izvolite dalje. Čestitamo i dami na hrabrosti. Prvi put će neko da čuje za Miloša Milojevića. Koliko ljudi je čuvao za Miloša Milojevića? A uzgled nedavno u istorijskom smislu, je Benjamin Netanjahu rekao više hiljada godina prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda. Ako jevrejski narod postoji 4000 godina, onda ima i smisla da mi postojimo neki 7000 godina po onom računanju vremena od potopa ili kako se već računa. I to se prečutalo, taj snimak postoji. Gde je taj snimak nestao? Zašto se to ne eksploatiše? Znači, ne naš Miloš Milojević, nego Benjamin Netanjahu koji sigurno može da dođe do nekih arhiva ili neko njegov može da dođe do arhiva. I čestitam vam na vašoj hrabrosti. Hvala lepo, da vam odgovorim. Ono što ja mislim, a sad zašto ja tako mislim, ne znam. Ja da vam kažem, ja veze nemam sa srpskim jezikom, nisam srbista uopšte, da bih mogla da kažem ili da ocenim ovo treba, ovo ne treba i što je znam. Građevinski inženjer sam po struci, znači mimo izdavaštva, ali verovatno da je ovo Božji dar, da sam ja u izdavaštvu i da objavljujem ono što treba da se da narodu. Bela rasa vodi poreklo od Srba. Srbi su kao bela rasa najstariji narod na ovome svetu. Zapad to zna, zato nas i ubija i uništava, da nas satre, da nas nema. To je moje lično mišljenje, s obzirom šta sam sve pročitala do sada, od svojih autora i naravno iz drugih, da kažem, arhiva ili knjiga. Tako da, jesmo najstariji narod, znate, jesmo. Samo nam ne daju da to kažemo javno. Ne znam zašto. Svakako da ima mnogo interesantnih tema vezanih za istoriju Srbije i Srba i ja ovom prilikom najavljujem da ćemo se i nastaviti družiti kroz emisiju Zaštitnici sa nekim drugim temama, a sada bih, ako nema više pitanja direktni, izvolite. Ja, ruski, iz Sankt Peterburga, ali ja sam bio u projektu Miroslavljevog evanđelja i potpuno preveo sav istorijat Miroslavljevog evanđelja, a ne samo preveo, a još istraživao i sa mojima fusnotama i tako dalje. Rusi i Srbi su jedini narod i kod nas desi također da našu istoriju naši drugovi hoću da zabrljaju, da mi ne postojili, da mi smo bili divljaci i tako dalje. I kažu nam da nam doneli azbuku Kiril i Mefodij. Pa šta? Mi imali svoju matricu.
koje možeš čitaš i ovako, i ovako, i ovako, i ovako. I svaki red ima svoj smisao kad ga čitaš. A oni kažu da mi ne postoji. Ali mi uvek Slaveni ili Sloveni, kako? Sloveni, mi uvek takvi. Svaki stoji sam. A naši su dušmani, oni su skupljali uvek. Ako mi smotrimo u istoriju. 14. vek, 12. vek, Napoleon, Hitler i tako dalje. I prvi svjetski rat bilo isto, sve bilo isto. I šta meni, kao i kod nas, mladež što je neće to da zna. Mi moram da idemo u školu, u vrtiću. I od početka to raditi. I, kako skazal Predrag, moj drug, što это дело и образование, и воспитание. А что касается меня, meni srpski jezik došao preko noći. Ja sam vlasnik i urednik mog časopisa u Petrogradu, predsjednik udruženja književnika, samostalnog, pa i član udruženja književnika Rusiji. I došli meni srpski pesnici sa svojima pesmama. Čitam, pa da, dobro. Ustajem ujutru, razumem sve. Odmah pripjevam jednu pesmu, pošaljem recenzentom, kažem, ko je to pripjevao? Ja kažem, ja. Nemoj da pričaš. I od 2016 prevodilac sam srpskog jezika, imam puno knjiga prevedenih i klasikov sam preveo i Rakića, i Dučića, i Milutina Bojića, i Ljubomira Ninadovića, i još puno svega. I opet mi odvojeni, opet. Srbi i Rusi, opet mi smo odvojeni. Vlada je vlada, ali mi moram da nešto da radimo. Hvala vama puno za vaš veliki rad. Hvala vama, profesori. Mogu da odgovorimo, prosite. Evo, samo da vam odgovori, izvolite. Gospodine, brate Rus, moram tako da kažem, izvinjavam se, nisam neki rusofil, sam boravio u Moskvi, znam odlično taj mentalitet, znam sve. Biću slobodan da vam dam svoj telefon i moja malenkost je objavila feljton u politici u 16 nastavaka srpsko-ruski odnosi. Kopirat ću to i poklonit ću vam to. Dalje, u zbirci vezano za Rusiju, o ovom materijalu što govorim, postoji negde oko 200 fotografija od onih gravira skupljanja humanitarne pomoći za Srbe 1876. 7. godine kad je bio srpsko-ruski rat. Mislim da imam i original knjigu Srpsko-ruski rat na ruskom. Ruski rat na ruskom, obećavam vam, prozivam vas. Imam 3 knjige, original Raspućina, 2 na francuskom i 1 na mađarskom. To stoji, sve hoću da otuđim, da vas ne bi davio. Računajte na to, uzmite moj telefon, da se vidimo, možete to dobiti. To će vam biti veliko zadovoljstvo. Hvala vam. Molim lijepo. Ako mogu da prokomentarišem još... Ja se izvinjavam, Momo, imamo još pitanje. Oprostite, Malko. Profesore, izvoli. Profesore, izvini, molim. Dobro večer i zahvaljujem na ovoj promociji i želim da kažem svoju impresiju na šta me ovo asocira, podsjeća, šta mi pade na pamet. Dakle, kad se kaže istorijska čitanka, to je malo različito od onog fakt i istorija. Dakle, sa datumima, događajima, istorijska čitanka mene više podsjeća na povest, dakle, na nešto što te vezuje za događaje na drugi način, u duševnom i duhovnom smislu,
pobuđuje u tebi vezu sa tvojim predsima, sa onim što se dogodilo i ti razmišljaš o današnjici na osnovu nečega što je potka u nekoj našoj prošlosti i utemeljenju. Dakle, knjiga me podsjeća na još mnoštvo takvih knjiga, ali recimo ja kad sam radio u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, mi smo objavili jednu knjigu koja je naša čitanka od Ljubomira Protića iz 1903. godine. I sad ja hoću kontekst da povežem. Ta čitanka, hoću da kažem da u ovim knjigama ima jedan vrednostni sistem ugrađen unutra, a to je, recimo u toj čitanci je tako da delovi su vrednosti. Dakle, delovi čitanke su dete, porodica, narod, otadžbina iz istorije srpskog naroda. Dakle, jedna nit vodilja koja unutra, ja sam predložio da takve stvari, zapravo mi smo se pitali šta je za nas veronauka i šta treba da bude njen sadržaj, takve stvari koje imaju vrednosno utemeljenje treba da posluže kao priručnici, kao knjige, deci koje uče veronauku, pesmice, pričice, dobre, utemeljene stvari koje ih vezuju za svoje temelje, za svoje poreklo, za svoj narod. Inače, ja sam nekada bio direktor Zavoda za udžbenike. Poslednja knjiga koja je objavljena zove se Sveti Sava u ruskom carskom letopisu. Dakle, iz istorije Ivana Groznog, ili Ivana Silnog, kako bi se reklo na srpskom, 100 strana je posvećeno Svetom Savi. Dobili smo prava tih 100 strana uz blagoslov tada, a sada blagopočivšega tadašnjeg patrijarha Alekseja i uz posvetu Vladimira Putina, da tih 100 strana objavimo na srpskom, staroruskom i staroslovenskom jeziku. I to je jedna izvanredna knjiga koja je izdata u Zavodu za udžbenike. Sve te ovi primeri, dakle, istorijska čitanka, ona čitanka iz 1903. ova, sve to me podsjeća na jednu istu nit, na jedno isto poreklo, na jedno isto utemeljenje, na nešto što je bit ljudi koji žive, stvaraju i rade. Hvala vam. Nemate pitanje, ne treba komentar. Biću slobodan. Izvolite. Biću slobodan da vam kažem. Nikakve ambicije moje, sve ste čuli. I čitanjem i slobodnim govorom ovako zlatiborskim akcentom, bez mnogo interpunkcije, volim čist račun. Čitanka je data jer ne pretendujem ni nekakve studije, ni nekakva avanzovanja u titulama i tim, nego da prilagodiš običnom čitaocu da može shvatiti običnom jeziku činjenice istorijske. Ako mogu da nastavim sad još. Izvolite. Knjiga je obogaćena fotografijama. Te fotografije, mogu slobodno da kažem, drugi su rekli koji su gledali, profesionalci iz akademije i ostalih, ima i nepoznatih. Međutim, sama reč, fotografija, za koje se u nauci kaže da mnogo više govori od pisane reči. Imao sam to u vidu i trećinu knjige mislim da je obogaćena tim. Knjiga je bila izložena na Beogradskom sajmu knjiga, na štandu gospođe Miroslave, privukla interesovanje posebno. Najsimpatičnije bi je bilo da se pojavi jedna eminentna ličnost, istoričar Mile Bjelajac, koji kad je pregledao to,
kupio je knjigu i rekao da ćemo se čuti i ostati. Ono što bi na kraju rekao, knjigu sam namenio svim generacijama, a posvetio rečenicom: spomen precima, ostavina potomcima. Hvala. Hvala gospodinu Marjanoviću, hvala vama, hvala gospođi Miroslavi i slobodno mogu da najavim i u nekoj od narednih emisija Zaštitnika da ćemo se družiti još sa gospodinom Marjanovićem, u stvari sa obično neobičnim Zlatiborcem. Zahvaljujem. Sad možemo neformalno, je li? Dobro, ugasio si.